ti masakbayan. Nainbag nga oras si amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 11, versikulo 4. Iti aldaw asumango ka ken patay, awan ti maitulong ken ka ti kinabaknang mo, ngem ti kinalintag ti mangispal iti biyag mo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Papanam ka di manen, Facundo. Saan ka matan ang matatao dito'y balay? Kanayon ti ipapanaw mo. Di nakpakibibiyangan, Atara. Asawa ka laeng nga agnumnumar iti kinabaknang ko. Ngarod, awan karbangam amang damag no sa dino ti papanak. Kasanunod dadaka sa mapasamakan ka. Siyak ti madandanagan nga asawam, nukas jay amano nga aldaw asaan ka nga agawid. Iso nga ibagam kumaamot kanyak no sa dino ti papapanam. Di nakpakadanagan. Kabaalak ti bagik. Tikit di anak mo ti bantayam. Nalawag. Apay, asaan nyo akabalan nga igawit ni Papa, Mama? Sigurado amapanmanen kadagiti na dumaduma ababay na. Amumat anaturay ni papam, anak. Diyak kabalan at ubngaran. Kasla saan nga asawa ti pangibilbilangan na kada kayo. Naawat kumitkit din ti kastoy a sitwasyon mi, Aliyah. Tinapatag kat agawid latta ti amam. Aginggat kaano ti kastoy nga araramiden ni Papa, Mama. Diyak mo, anak ko. Ikarkararag ko latan ti panagbalbaliw ti amam. Mama, anya nga tano panawan talaangan. Agbalin laeng anak kakaasi ti biyagta. Awan pagkamangan ta. Amumat nga ulila akon. Ket awan apulos ti kabagyak ditoy apagkamangan ta. Diyak kayat nga agregat ka, anak ko. Kayat mo ka di ti agregat, ket dagiti babae ni papam ti agnamay. Da kayo nga min ti pampanunutak, Mama. Mas asyanak kada kayo. Gapo iti aramidan ni Papa. Di nagpakadanagan, anak. Ayaw saklaan. Tinapatag kanya. Saan ka nga agregat? Agyaman na kiti panangawat yung kanya kas babaunan nyo, senyora. Sapay ko ma, tagbayag kamatin kada kami, Jada. Kanayon ngamin apumanaw dagiti alalaak akatulong. Saan kami mat anaungat iti anak ko? Kan man manumat nga agawid ti asawa. No lakit din nasingpat kayo, senyora. Ikarit nga agbayaga. Sapay la ko mga rod. No agbayag kalakit di kada kami. Tinawan ang umato ti sweldo. Ay, mayat ang arod no kasta, senyora. Mama, apay asabali manen ti katulong tayo. Pimanaw manan ti katulong tayo, anak. Mas daawag. Apay akanayon apumanaw ti katulong tayo. Kat saan mat anarigat ti trabaho na ditoy. Diyak man amoy. Saan kumat idang ang ungtan? Ngamno apay asaan da makaanos. Barang no agbayag ti inalayo akatulong, Mama. Wan, takinasaukon nga ingatok ti sweldo na, iti tinawan. Mailiwak unayan kan ka, sweetheart. Apay nga ita ka laang. Nabayaga saan ka nga imay, kunak na nalipatan na kon. Mabalin ka di amalipatan ka. Uray siya ka. Mailiwak matan unay kan ka. Marigatan kan sa ngamin amang panaw iti asawam. Awan problema ka ni Atara. Ngam siyempre, amumet nga adu tinaskan nga askaswak. Dagiti negosyo klaunay. Ay, awanan ti iso amin ditoy, sweetheart. Amumat amang namnama aklaan kan ka. Ta saan mo mat ngamin akayat nga trabaho ah. Day takadila ang ti problema. Ala, agsukat ka. Tain tagatangan amin na kasapulam.
Kalpasan na. Ibat yan ka itidakkel agatad. Sakbay po manawag. Oh, agyaman ak Facundo. Sikat ibiyag ko. Jak amo no anya ti mapasama kanyak no mapukaw ka. Ala. Gaputan na ragsakak, no kadwa ka. Iswarong banglaeng nga itid ko amin akasapulam. Basta siya klaang tilalaki itibiyag mo. Aha? Tanumamuak aluklukunak. Amo mo ti mapasamak. Facundo, saan adadaal ti ulok? Tapno aramidak ti pakadaksak. Awanan sa pulak kan ka. Adto'y ti regalo para iti babae. Api naka-espesyal iti biyag ko. Facundo! Agyaman ang tadakan. Mailiwak unay ken ka. Saan ka madanagan? Tagbayagak ita dito'y ayan mo. Amo maten, asika ti kay kayat ko, kadagiti amin a babae iti biyag ko. Amok matkit di dayta. Kan mariknak matasyak ti paboritom. Kabuta saan nakabaybayan. Uray saan ka nga umumay dito'y ayan ko. Ada binigat nga agsang patarigalom kanyak. Kaya't nasawen, asaan ka amapukaw iti lagip ko, iti inaldaw. Si kaakanayon, ti adda dito'y panunot ko. No mabalin, panawa mo ti asawam, tadwa talangan nga kabalay. Amo matasan amabalin. Sa nabali, tas anak matapakibibiyangan ti asawak. Makapanak iti kayat ko apapanan. Uray amuna, nga agbababae ak, kat saan nga agrekreklamo. Kaya't ko nga minasyakon ti agbalin nga asawam. Sa nabali, si kalaan ti linaon to'y pusok. Ne, asino ti adday ti kusina atara? Iso ti kabarbaro akatulong tayo. Anya, napanantisigod na katulong. Kas iti sigod, pimanaw manan. Jak amuno anya ti problema kadagiti katulong tayo. Sa anak mo't anaungat, ngam apay apumampanaw da. Kwarta ti pagandara matara. Ikam ida iti dakalagatat, tapno saan da pumanaw. Iso timbagak iti baro akatulong ita. Ingatok ti sweldo na iti tinawan. Ha? Sir? Apay anak ka unag kayo diti kwarto. Ada ka di masapulyo? Saan ka natagari? Tano agikis ka. Dakas ti mapasamakan ka. Saan, sir? Kasyandak. Sanak na umanugot, hindi kaya diyo mapasamak. Adto iti dakalagatan. Saan ka nga agipulong iti asawak? Tadakas ti mapasamakan ka. No aramidem dayta. Awanan kayo iti bain. Gaputabak ng kayon. Kasto iti aramidan nyo kada kami nga awan gaway na. Nasaya tamom dayta. Awan gaway mo. Iswa agtal na ka. Saan mo matapadpadasan ti pumanaw dito tasurutan ka. Amo mo no anya ti aramidakan ka. Numasapulan ka. Kat pati pamilyam, iraman ko. Isungag talinad kalangan dito'y balay. Napintas pa itibiyag mo. Ikan ka iti kwartam, tunggal ka sa pulan ka. Ayop ka, Don Facundo. Wen, kat no ayo pa. Ad-ada pa iti kinaayop ko. No sopringam ti pagayatak. Jida, apay alimlim dagiti matam. Nagsangsangit ka kadi? Ha? Ay, saan, senyorita? Saan kan nga aglibak? Ibagam kanyak. Ada ka di problema? Awan, senyorita.
Mairiwak lang iti pamilya. No kayat mo, kaduan ka, mapanta ija balayo. Umiliw ka kadakwada. Saanan, senyorita? Mairwamak tumot laang. Sigurado ka? Wan, senyorita. Agya mo naklaangan iti kinasaya at yung kanya. O sige, makaamo ka. Ngamno ka sa pulang titulong. Saan ka ngagbabain amang ibaga kanyak? Tulungan ka, no adda parikot mo. Diyos ko, amo ka sana kabaybayan. Uray kasto'y tinapasama kanya. Saan ka akwestyonaran? Di karkararag ko lang. Makaakala ko maitiday ito ang sitwasyon ko. Nga awanda ka sa mapasama kanya kan iti pamilya. Nagkarti pa nagtalag ko kan ka, Diyos ko. Saan niyo ko mga ipalubos? Nagtuntuloy ti matingar aramidan kanyak ni Don Facundo. Apa kastoy matantirik na ka nabigatan? Nagsakit ti ulo ka. Jakod ka baalan ti sakit na. Atara! Tulungan na ka! Atara! Anya ka na makaspasama kan ka, Facundo. Nagsakit ti ulo ka. Itaray na ka di ospital. Nagsakit na talaga. Di akong kabalan. Daytoy ka din ti sumbat ti kararag ko, Diyos ko. Amok, adan adagsan na sakit ni Don Facundo. Isu nga uray lang na pukaw na tipuot na. Nukas na, awan ton gaway na amang gundaway kanyak. Ang mga numabalin kong ton tiyagpakada. Saan nang tumatan amadang ranti pamilya? Tagsakit kat nga rutan. Sapay kumatagpatinggan ti kinadakas na. Amok at inaramid na kanyak. Inararamid na ba't kadagiti pimanaw akatulong da. Agpulo itan ni Don Facundo. Mama, ano timbaga ti doktor? Adda kanser ni papam iti utakan ko. Kat nakaroon ti sakit na. Saan na nakabailan dagiti doktor gagasan? Talaga ka di nga awanan remedyo na, Mama. Ado ti kwarta ni Papa. Saan nakabailan nga agasan ti ilaslastog na kinabak nang natisakit na anak ko. Kadyak amuno anya ti reaksyon na hinton makaring. Kadyak amuno kasano nga ibagak iti ama. Saan nalakit di ama aklon, Mama? Oray saan na amaawat. Awanin maaramidan na. Naditi aklunan na tigasat na nga agpatinggan ti biyag na. Sa dino ti ayan ko. Adda ka diti ospital. Malagip kong tinapasamak. Anya ti ko na ti doktora sakit ko. Nakasaga na kakadiin ang maamuan. No anya ti sakit mo. Anyat kayat mo asawa na atara. Grabe ka di ti sakit ko. Saan ka kumangagsangit akasta? Ibagam ko man anya ti sakit ko. Pangasim. Adda kanser mo iti utak. Kat nakaro ka nun, Facundo. Saan na nakabailan nga agasan dagiti doktor? Addan taning tibiyag mo. Saan? Saan apod no dayta? Agkal baka kumalaang. Ang mga nagsakit man ang ti ulo. Diyak maawat. Akas to'y tinagpanagak.
Ado ti kwartak. Ibagam ka dagiti doktor. Bayadak ida iti uray mano. Maagasan aklaeng. Panagkunam ka di, kat saan ko nga imbaga na itak kadagiti doktor. Awanan namnamak ka ni Facundo. At dapat gaya ng taning tibiyag na. Isa akasapulan nga ang trabaho ak. Napanak nagpaliw iti mansyon na. Kat day ta tinaamo kadamag. Ay, kaasim at ngarot ni Don Facundo. Saan akabaulan nga ispalan ti kinabaknang na, tibiyag na. Talaga nga ay ayatan na unay ni Facundo. Uray kas dyan nga dataning tibiyag na. Naaramid na pailang tinangibaon iti tauhan na. Tapno ikanak lang iti regalo kan surat. Saan kan to ang malipatan, Facundo? Uray dakas ka, ngam nagbalin ka na saya at kanyak. Atara, kayat ko ti agkid daw iti pambakawan kan ka. Amok nga amom dagiti aramidag. Gamsaan ka nagreklamo. Itatadan taning tibiyag ko. Malagip ko ti adu abas-basol ko. Katjak mo, numapakawan nakpay ti Diyos. Mamakawan ti Diyos. Nulakit din apudno ka iting ka pa nagpapawi. Atara, kayat ko ang makasarita ni Jada. Dakkel ti basol ko kan kuana. Kan uray dagiti pimampanaw akatulong. Anya ti kayat mo asawan. Pinagaramidak ida iti takas. Oh, Diyos ko. Tiyak ninamnama akas tagayam ti kinatakas mo, Facundo. Nadusa ka, gapo iti mading aramid mo. Amok, Atara. Uray saan mo abaliksan. Dinusanak ti Apo. Kat saan nakakabalan abiyagan ti kinabaknan ko. Awanan maaramidan ti kwartak, Atara. Agkararag ka, Facundo. Dumawat ka iti pambakawan iti Diyos. Taisulaang ti makaispalkan ka. Saan nga amin abanag kat kabailan at tapalan ti adu akwartawan no kinabaknang. Kabayatan ti kaadda tayo di ti rabaw ti daga, isaganaan tayo kit di ti biyag tayo sa dilangit. Asapay kuma, ta iti maikadwa abiyag, kat makipagtaeng tayo iti paraiso ti Diyos. Papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti ang PBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, nainbag nga oras kada kayo amin. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 11, versikulo 20. Kagura ti Apo dagiti dakas, ngam kaay-ayo na dagiti agaramid iti nasayaat. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. O anya, nakaplano kayo kadin no sa dino ti pag-field tripan tayo ita summer? Si kala ko man ti agdesisyon, ma'am. Kalkalpas ti meeting mi kadagiti big boss. Iso mabalin akon makiistorya kada kayo. Nasayaat man no kasta, ma'am. Ti suggestion ko, ma'am, beach ti mayat apapanan tayo. O anya, Giselle,
Mayat kay ti day tasing-asing ni May? Ay, katuan Isagan akong tibating sud ko, no kasta. Ayan nga tanti kapik nga impatimplak ka ni Ernie. Nagpatimpla kayo kan kuana, ma'am? Low IQ day abaro nga office mate tayo, ma'am. Apay ang naawat dito kat nagadumot ti applicants. Damagan nyo kadagiti big boss no apay. Ayaban nyo laan ng janitress tayo abakat, ma'am. Tama pa na i-follow up di kapeyo ka ni Erning. O sige. Linda, umay ka man dito Apay ka di, ma'am. Ingka damagan ka ni Erning no ayan ti pinatimplak kape. Itay pa lang urayak Ay, one, ma'am. Ay na, ma'am, saan ang naawatan ni Erning di instruction mo? Ay na, Erneng. Ayan ka no jay kape ngay patpatimplakan ka ni Madam Wilma. Aywan, nalipatak mo ten. Adang amin impaaramid kanyak ni sir. Ago, unga't. Ang bumata na talaga na istrikto day jay madam. Kasta ka di. Mabit lang, tagtimplaak. Saanan? Syakon. Ituloy mo day tay papaaramid kan ni sir. Agyaman Nana Linda. Masapul ngamin, alat pasik ti panang program ko iti computer ni sir. Adto yan ti kape, madam. Apay asikamot tan tinangiyog iti dayto Ayan day jay nga Erning. Anda ka do papaaramid ni sir kan kuana. Ti ko namkit di. Talaga saan ang makaaw-awat day jay tao. Ay, pasensyaan nyo kuman, madam. Kabarbaro pa'y nga main. Dinakman surwan si ka, Linda. Sige, iparabaw mo day takapek di talamisaan. Tamapan kan iti trabaho. Wan, madam. Oh, Giselle, nalpas kon ana budget dyan magasto si field trip tayo. Nice, no kasta. Apay, sumurot pa'y lang na dyan nga Erning? Saanan? Isupay akaraman iti gastos. Saan tayo nga iraman? Total, kabarbaro na pa'y matlaan dito Katuan, apay ko mga min asumurot. Kan may sa, jak kayat day jay akadwa. Nakarakaroon ajak kayat akadwa. Awan ti mayat ang makikadwa kinkwana. Kasano, weird mo't ngamin. Nana Linda, kaano jay kunada field trip tayo? Inton umay abulan. Sumurot ka kadimat? Ay, kayat ko ti sumurot. Ang saan samot nga amin kat mapat. Apay ngay? Agbatikan sa kanaw. Apay ngay? Kung ano sinaludsud na kano agbati ka. Saan dakto pa'y akasarsarita? Kasta ka day? Saan dakla kasarita, no adda pangibaunan da kanyak. Ay, unay dagito'y akakaduan aya. Sa anak mo't ababaunan dito Nana Linda. Ambok, Erneng. Diyak pa'y kumakayat ti agtrabaho. Tagadalak pa'y. Ngam, masakit ngamin ni nanang ko. Isu ang masapol ng agtrabaho Asino ay tinanang mau? Pasita tinagan na, nana. Katnood na gayom ko, ngagnagan iti pasita. Ay, isudya gayem mo, nana. Kanayon na kang istoryaan. Anasingad kayo nga agayam, idi babalasan kayo pa'y. No kasta, sika ti anak na? Kita madlangan niya. Umay kuntuman bisitaan ni nanang mau. Pasita, malagip nakpay ka day. Ay! Apay ko maamalipatan ka, Linda. Anak mo gayam ni Erneng. Wen, kunaken ko ngayam amu na tibagingaken ka. Tagam amuta, nga mabain ka numod. Managbabain nga agpaiso ti anak mo. Talaga ama nagbabain. Ang bright jay anak ko. Isu nga ron nga isutiin na lada nga agtrabaho, tatalaga na laeng. Pakikit-kita man kit Takas la edad daduma da iji opisina yaw. Huwin nga ron,
Tadlaw kumot dayta. Kunak nga rod ken kuana nga agan anos. Taday ti umuna trabaho na. Masakit ka ka no? Kuna matay doktor, akumplet waklaang jay agas ken therapy ke mayatan. Ay nasaya at ano kasta. Nasaya at na ni Erning amang tulong kan ka. Wen, tanabayag mutin anabalo ak. Isumat ti istorya ni Erneng. Ala, tay timplaan ka man nga rod iti kapay. Kabayatan ti panagis istoryata. Uy, naladaw ka, Mart. Kasano, nag-traffic. Ung tandata ni Ma'am Wilma. Wan nga rod. Naladaw tamanin idikalman. Wan nga rod Kasano, saan anak on di alam plak ko? Hey, jak nakaringa na sapa. Siya, talaga ngamin at traffic. Ni Erning, nasapan sama ta sumangsangpot. Kanayon mo't anasapa sumangsangpot day dyan. Ay, pasip-sip lang ang kadagiti boss. True. Erneng, usto pa day ta pa nagtrabaho. Mangantapay. Ha? Jak na puutan ti oras Panangan gaya man. Di mo pa'y masago na taliyawon day ta pagurasan. Umay ka, tamagantan. Ha? Kunak man no ijay kantin ti pangpanganam. Saan? Agbalbalo na ak. Kayat ko agsango ta amangan tapno at nakadwak. Ha? Saan ka makigidgiddan amangan kadagiti katrabahuan ta? Nagsusosyal na kita. Di ta darwa ramang magaan. Kasta ka din, nana? Umay kan, inta ni jay kusina tamangantan. Kumusta ijay trabaho man ako? Mayat, nanang. Nalakalaan ti trabaho. Maanusam ka de dagiti kakaduham. Jak ida maanusan, nanang. Ay, kaasi kamutan ako. Araramidak lata ti trabaho. Nila ang nanalinda tinaanos kanyak, nanang. Imbilin ka ngamin ken kuana. Isulaan ti gayam ko ijay trabaho, nanang. Giselle, kita am day ti listaan dagiti maki-field trip. Amangan mo't no awan nagan ko dita, ha? Anya nga awan, kat si kapay ti number 1. Aywan, kat sikat ni number 2. Damagan man ka ni Nana Linda no kaya't na ti sumurot. Damagam, Madalang mo't dita abay mo maglinlinis. Sige. Nana Linda, sumurot ka ka di field trip tayo? Ay, uray saan da kun nga iraman. Basta isurot yun ni Erneng. Ni Erning? Ay, uray awan ag field trip no isorot mi day tatao. Kan saan akayat ni Erning ti sumurot? Apay kumaasan nyo nga isurot. Kat ka-office mate tayo mat. Ay, saan nyo nga ipapilit, nana? Ay, saan kayo kumaamang idumduma iti kakadwayaw? Piliyan niyo ko mga agaramen, iti nasaya at iti padayo at taaw. Awan mat ti basol ni Erneng kada kayaw. Naawat yu ka din, dagiti memo yo? Apa niya akas jay, ma'am? Amukon, nagipulong day nga Erning. Isungad da memo mi. Kasta nga ta. Nalaing at talagang agpasipsip da nga Erning. Makita na. Saan nyo ko maapabasulan ni Erning? Tasigod mo't nga amuyo, abawal ti maladaw. Naminsan lang ang naladawak ng adan memo. Oray siyak mo't Ma'am, tulungan ta kami mo't Ay, awan ti maaramidak. At dapay nangat-ngatong ngam iti siyak. Kat iso dati ng memo kada kayo. Makita day nga Erning. Hoy, Erning, agsarita taman? Ha? Adda ka di basol ko? Talagang adda. Awan mo ti amo ka basol ko. Anya nga awan? Naglaing ka nga agpasipsipan niya. Ha? Awan amok iti dayta nga ibagbagam. Sikat agipulpulong amaladladaw kami ka ni May. Iti oray ka ano man, jak maaramid dayta. Pasensya ka na. Ngamnas ka na mapana ko iti trabaho ka. Sip-sip! Nana Linda,
Karaman ang tinagan ko kadagiti sumurot ang makifield trip. Ay, nasaya at mat, no binaliwan da jelistaan kat inraman dakan. Kinasaritam ka di ida, nana? Ay, una, saan mabalay ngay bati da ka? Agyaman akan ka, nana? Sana bali mabati ako. Sa anak mo't nga interesado amapan. Basta sika ti sumurot. Giselle, ano di pagtutungtungan da ijay? Aywan. Mapantaman mo't makiistorya. Ang mga no makita na tadagiti boss. Oh, umay dito'y ayanta ni Ma'am Wilma. Kasla ang tanapatag na ibagana ah. Ma'am? Anya ti pagsasaritaan da? Ay na, amangan no saan kayo amamati iti ibagak. Anya dayta, ma'am. Ay na, kasta launay ti panangidayaw dagiti boss iti trabaho ni Erning. Anya? Anya laang mo't na iti trabaho na day dya lalaki dito. Nasapa lang mo na sumsumra. Apay ko mga agbilib da kankwana? Ay na, nasapa asumsumra. Ar-aramidan na anaimbag ti trabaho na. Panag ko na. Mabiit ti pan naka-promote day dya tao. Anya? Kasano kami ngay ka ni Giselle? Mano atawon min nga da dito eh. No adaman rumbang ama i-promote, da kami day tamam. Da kami kan ni May. Erneng, anak ko. Enjoyum da iti umuna a field trip akadwam dagiti office mate mo. Ay. Una nang. Sapay ko tababaan iti da ito eh. Kat-ad-adda am-am-am mo da kadagiti office mate mo. Sayang laang. Tasan asumurot ni Nana Linda. Aw-awiran na kanungamin di apo ko na. Kan maysa, mas kay kayat nan ti agyan laeng iti balay. Ngem ti mapan maki-field trip. In fairness, nagagatnat gayam ni Erning. Agbilib ka manin kankwana. Naginaw laang, nagagutan. Di mo kadiang mo, akabayatan nga aglang-langoy tayo. Ni Erning tinangisagsagana kadagiti makmakan. Kunang ano si ka? Ay, saan asya? Ni Erning. Nalaing mo't gayam nga aglutuan niya. Imbaga mo. Iso akay kayat dagiti boss ang makadwa. Ayan na ngay. Iti ayan dagiti boss. Kasta ka di? Ma'am, siya kung ti agasikaso dito'y kusina. Ne, kunak man no kadwam dagiti boss. Imayak, tamok akasapulam ti kadwa dito'y kusina. Imbag man, tanapanunot mo dayta. Dagiti ngamin daddo mga office mates tayo. Nabartag din. Un nga rod, ma'am. Imbag lakit din dada ka, Erning. Dakkel, ti maitulong mo. Giselle, May, ada ipadamag ko kada kayo. Kat kayat ko adeng gandak anaimbag. Anya dayta, ma'am? Kanayon na kami mo't akikigtutan, ma. Tapno amuyo, na ipromoten ni Erning. Ison ti boss yun. Ha? Ha? Agang angaw ka di, ma'am? Sana mabalin ang mapasamak dayta. Dayta ti kinapudno. Nakita da ngamin ti kinasaot na, ti kinagagot na nga agtrabaho. Kasano daytan, Giselle? Kat aklunan tan nga iso ti boss ta. Ay na, uray siya kat bilibak iti kinasayaat ni Erning. Napakumbaba kan nasingpet nga empleyado. No kasta, saran ti iyawag takan kuana. Ay, awanan di arapaap ko a promotion. Na ito diti sa bali. Ala, adan tumutla sa bali ang gundamay. Kanon tupay. Katuladon taan ni Erning. Saan ang maladla daw? Naanos, kan talaga nagagat nga agtrabaho. Na-istrikto nga ta ang boss. Nasimpot mat, barang ano saan na ta nga istriktuan. Sige panawan kayon ditoy. Good luck, iti baro a boss yo. Ay, May, agtrabaho ta na nasayaan. Una, tanyaman nga oras. Umay natakit kitaon dito ni Sir Erning. Irwam tan nga awagan ta iti sir. Katuan
Kasta talaga. Agaramid ka iti nasaya tap nagsublintumat kan ka a bendisyon. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay a pakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti ang PBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Hope Kapitulo 14, versikulo 1 ken 2. Agpapadatay amin anakapoy, ken awan mabalbalin na. Ababa, ken napno itiriga tibiyag tayo. Dumakkel ken malaylay tayo akas iti sabong. Agpukaw tayo akas iti aniniwan. Papagayam, intay denggen ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Rose, kumusta? Muna? Katuan, classmate ta idi elementary. Di na kon malagi. Ha? Sino ka itayan? Siyak ni Gemma. Gemma? Siya, di ka na yun nga agnyumyus idi. Awan! Malagip kon! Si kadaytan? Oh, apay matakas ta ti reaksyon mo. Nagadayumat nga minan tilangam itikan ita. Talaga saan ka na bigbig? Bimakot ka di una yan. Nagpintas ka nga min idi. Nagpudang ka nagkinis ti kudil mo. Kapikpikas ka matitan. Ay, anya ngay nga rudkat bakit matdataon? Agka-eskwilaan ta idi, saan ka di? No kasta, agpadpada ta iti edad. 40 kon. 42 kon. Inauna akpay gayang ngamitisi ka. Bimakatan tilangak. Kasano? Manalon laang mat ngamin tinakiasawa kanayon kami ang mabilbilag iti ini. Pasensya kan tatalaga saan ka anay rupaan. Puro mat ngamin trabaho. Bangkag nga inaldaw. Agsak ka kan agkapas pa. Ay, bakit? Ada ka maggaya man. Juan, nasabat ko di classmate ko di palengke. Di na kanun mabigbig. Ay na, kastamat at talaga bakit? Bumakit kan lumakay tilanga ti tao. Hay, siyak ti kay kayat day dingal alaan amuse. Ita, bimakatan tilanga. Kat, dayta ti pakasairan ti riknam. Nagrigat mat ngamin ti panagbiag tayo. Di nakpay mat maipaayan itinamay. Na, siyak manan tinakita mo. Kahit pudnumat, nagado ti agar-aram kanyak idi. Ada engineer, ada teacher, no apay asikapay laang aman nalon tinayat ko. Gusto, nagtalnakan. Ay, dandan ni saan kon akayat akitaan tilangak iti sarming. Tabi makita kon, gapuken ka. Flora, apog, umay ka man dito abay ka. Apay, Lola. Bumalbalasan ka pumimpintas Bulaan nakmanan ni Lola. Ay, pudno ti bagbagak. Karuprupam ni nanang mo. Imbaga ni Tatang, ni kanunanang ti kapintasan dito'y baryo, idi balasang pay. Ay, pudno mat. Karuprupam apirme ni nanang mo. Agyaman nak, Lola. Mapad ka din nag-eskwela. Wen, Lola. Nayuna ka on dya inted kan ka akwarta ni nanang mo. Agyaman nak, Lola. Kahit say-saya atong ti agadal, apok. Wen, Lola.
Malagip mo pa'y ni Gemma? Wan, James tayo, idi elementary tayo. Nagkita kami iji palengke din na minsan. Pimangit matan. Manumot nga minan at awan tinapalabas. Jak nga rod na bigbig. Nagdakkel tinagbaliwan tilangana. Sobra kamot amang ibaga nga imalas ni Gemma. Pudnumat Sa bagay, agkikita tayon to inton umay ari reunion tayo. Ada reunion tayo? Ay, jak pa'y gayam na ibagakan ka. Bayan, i-add kayon to iti group chat tayo. Ay, naglawa man yung timulaan iti natin. Neh, apay akaslasaan ka anaragsak. Bumakit man yung ti tao iti kamumula. Anya katoy misis kun aya. Si kalata ti kapintasan para kanyak. Isuasaan ka kumangag panunot iti kasta. Nabasak jay group chat ni. Adda ka no reunion mi. Ay kat mapan ka Mapanak iti kasto alanga. Nay. Kayat mo ka di ama ibabainak iti sangwanan dagiti classmates ko ide. Ne, apay, si kalaang ayati bimmakait. Nagpintas tupay ni Rose idi nakita. Ay na, bakit? Ipanakal mo anaadaan ka iti anak, anagtawid iti kinapintas mau. Ipakida ka dakwada ni Flora. Tinapintas a balasitang nga anak ta. Umatender ka din ni Gemma iti reunion tayo? Isumot ti ko nana. Ay na, makitam to tilangana. Nagdakkel tinagbaliwan na ako naktumat ngamin. Kasta talaga Si Kantupay, limok magkamutan iti kasta unay, kat nakutong kamut idi. Ay na, nalukluk magpay ni Gemma. Uray kitaam to. Bakasyon gaya man ni Flora. Wala nang. Mabalin ka di nga umay to umyan iji balay. Tapno adakad kadwak. Bayan nyo, taibagakan ko na dayta. Nakaay-ayo nga may, hinday jay nga apo ko. Naglaka ama ibaon. Wala nang. No ibagak anapintas, kasta unay tiragsak na. Pudnomat nga min anapintas. Kanayon ko nga ibaga nga imalakan ka iti kinapintas. Kayo talaga nanang. Napintas di apo ko. Ado ababaro ti tumalyaw ken kwa na no kasta nga agudong kami. Ngamjak pa'y kayat amakiin naram ni Flora. Takin sipay laeng titawon na. Dagiti picture ko, idi nagbalinak amuse iti barangay. Ay na, nagpintas kagayam at talaga, nanang. Daytoy mat, idi nakuruna anak. Kasla artista mo't day takadwam, nanang. Dayta ti bisita mi idi dito'y barangay, idi nakuruna anak. Nagswerte ka, nanang. Tada nakadwam nga artista. Si katak idi dito'y barangay. Saan itan? Nanang? Bimakot akong. Pimangit akong. Saan mat nanang? Ay, nagadong aming tirigat, adim malanak, anak ko. San nabali? Tapara kada kami kanitatang. Si kalata ti kapintasan di ti barangay tayo. Ay, mala, idulin mo dagita picture ko nga impakitakan ka. Tamapantan agluto. Hello, Gemma. Hello, Minnie. Imawagak, tanabasak di mensahem iji group chat tayo. Saan mo akayat ti umatender iti reunion tayo? Wan ko namot idi. Ita, nagbaliw mo ti panunot mo. Amangan nga minno ti ekspektaran dagiti classmate tayo idi. Katsyak pa'y laang sigud a Gemma amuse. Sa anak itan amuse, Pini. Agtal na ka man. Amin tayo kat bimmaketen tila nga tayo. Apay, nasakitan ka, itiimbagakan ka ni Rose, idi nagkita kayo? Nadamag mo nagkita kami? Wan. Amom, napintas ni Rose, gaputagas-gastusan na jerupa na. Namin anon ang nagparitoke. Ha? Kasta? Wan. Kasano? Nagsinadakan nila kay na. Isungaging ga ita, jelatan agbirbirok iti boyfriend ter aramiden na. Diyak mo day taan.
Kwarkwartaan na laang matagiti lalaki. Iso asaan mo nga apalan? Tanaragrag sakti biyag mo ngam ni Rose. Ala, si kana ang tinakaamok iti dayta. Iso nga umay kanto inton reunion tayo. Tapno mapanagnakam, asi kalatta jay muse mi idi. Ayan nga ni Gemma. Kunam nga adda dito yung reunion tayo. Adama ta talaga. Iso day jay oh. Saan abagay jabado na? Uray adayo madlaw ko anak daan jabado na. Jay sagsasa nga 10 piso si Jay ukay. Ina, agsardan ka man nga aguy-uyaw si Karos. Asit gak man kit de. Anak na nga ta, jay kadunga na balasita. Nasaya at mata nakaumay ka, Gemma. When Rose, ay na, nagseksi ka matan di ta bestida. Saan la basta-basta bestida da ito, eh? Amok ang inginaan dayta. Anak mo, to'y kadom abalasita? Wan, ni Flora. Amok day tata karuprupam ka. Managbabain ti anak ko. Kasla si kalat tamat, hindi ka ubing ang pailang. Iso ngayon surot ko, tapno makita na magdagiti classmate tayo idi. Sika, asino ti kaduam? Jay driver ko Ah? Saan samat nga iso jay mister mo? Awan kami ka ni mister ko. Ah, kasta ka di? Santan man napagsaritaan day tabanag, tagsakit lang ti panunod ko. Intayo kit din mangan. O anya, naragsak ka nakakita ka ni Gemma. Kunakin ka, nagdakkel tinagbaliwan na. Ngam kita nga umat, ya balasitang akaruprupa na talaga na pintas. Anak na dayjay. Kas jay ngamin idi ti itsura ni Gemma. Wen nga rod. Kan uray no bimakatilangan ni Gemma. Naragsaklat ta. Kan natal na ti pamilya na. Wen nga rod. Sana kas kanya. Asino manan dyan nang i-drive kan ka? Baro manan alugan dayjay Boyfriend ko. Manan? Ay na Rose. Kaano ka din agsardeng kang agbirbirok iti boyfriend? Iti day nga edad mo, naskan ko mga agtalnakan. Ipaay mo laangan tinananay nga oras, atensyon, kan panagayat mo kadagiti anak mo. Ay, pasensya kan no naibagak kan ka daytoy. Madlaw ko ngamin asabalin ti turong ti biyag mo. Kasla awanan ka-is-is kan na. Saan mo lang amin nga mo dagiti panubok iti biyag adi malanak, Mimi? Iso akas ta ti bagbagam. Saan ati kinadagsan ti panubok dayta? Taamin tayo, ada panubok adi malanan tayo. Ngam ada pagpatinggaan ti amin. Saan ka nga umububing, Rose? Bumakbakit ka? Kastam ka dilatan? Ti agbirbirok latan iti lalaki ti aramidam? Nagsakit kamat nga agsasao. Kaslasaan tayo nga gagayam. Rumbang lang amang nagmudag iti abalikas, Rose. Tapno makapagpanunot ka. Wen, talaga ang nasakit. Ngam iso ti pudno. Nagado ti tao iti reunion dananang. Nagpipintas dagiti badbado da. Kasta ka ni? Wen tatang, nagadupay ati agkakaimas amakan. Sayang, simurot ka kumamat. Imbag ano nag-enjoy kayo, Mat? Ni Nanang, jay la nakis-istorya ti inararamid na ijay. Itadala ngamin ang nagkikita. Amoyo, tatang? Ado tinang ibaga, akarupropak kano ni Nanang. Iso nga, imi sa maklat ta, Nanang, masakit kayo kano kuna nilakay. Iso nga imayak dito balayo. Ay, medyo maulaw aklaan. Ni kuma Flora ti ibaon ko. Ngam kinaduan namit ni tatang na ijebangkag, tatulungan na nga agpuros itinateng. Nagsaya at kan, Gemma. Ta si Kapay mismo ti mga sikaso kanya. Kat anyangay nga rod, Nanang. Katawan mo't dagiti anak yung umay mga sikaso kada kayo. Amo damat ama sakitak.
Ngamjak man amo no apay asaan da akay at ti ubay. Ngam no adda kasapulan da kanyak. Dardarasan da mo ti umay agpatulog. Lakay, naisagana kong di balunan ta ijabangkag. Sumurot ka? Apay kit tinasaan. Napanunot ko, nga uray saan ka na sumurot. Anya ngay kumatiaramidak dito'y balay. Kaasi kamat ngamin. Kanayon ka mainitan, iso ang imisit kan. Talaga kasta, ah? Among bakit? Jack kayat nga uyawon da ka dagiti classmates mo. Among lakay, nagasgasat ti biyag ko ngam isoda. Pagkunamat, Ngamin, naadaanak itinagagat, ken responsableng asawa. day talaan. Natal na ti binangon ta pamilya. Umdasan day ta para kanya. Uray nagbaliwan ti langa. Tadamat ni Flora anang tawid iti kinapintas ko ako nam. Ayun anya. Mapantakit din ijebangkan. Tapno ado ti malpas ta trabaho. Awanan ti serbi ti biyag ko, Mimi. Oh, apay manan anak ko nam dayta. Nagsina kami manan iti boyfriend ko. Apay asang itam, rumbang ko mga agragsak kataawanan ti sakit ti ulo. Jack samatan makasarak iti kapkap na kakalalaki. Apay namin nga agbiro ka pailaan. Rose, saan mo akasapulan ti lalaki tapno agbyag ka anaragsak? Punon sa dayta kinunam. Pagtal na ti biyag mo, Rose. Lakay, umay kanod da Rose ken mini dito'y balay. Ken kayat da pa siya rin jebangkag ken taltalon tayo. Ha? Umayda? Kaya't dati mapitakan? Kaya't ko nga ipakita kadakwa dati na ipundar ta adagang. Saan mo't kidi analawa unay? Anam, at least adda. Ken, kaya't ko nga ipakita kadakwa dati pamilya ta. Saan mo nga ibain tinakiasawaam? Kat simple lang ang manalon? Ay nalakay, uray manalon ka lang, tanagagat ken responsable ka nga asawa. Ken, awan babae na. Tanasing peta. Pudno day talakay. Saan ka kading agbabawi? Asyak tinakiasawaam. Pulos nga awan pagbabawyak, lakay. Dumtang ti panagbaliw ti langa. Nang runa, no bumaket, kan lumakay tayon. Ngam ti importante, agtalinaadlat ta kumati kinadalos, ti puso tayo. Papagayam, ditan tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan, ana itampok, di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panagdarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.